I had a chance, an opportunity to speak to Manyangatsi Khomisa before everything happened. Ni been a chance ya ku tlhela ni vulavula na Lekker stylist after loko sweswi endlekile. So leswi nga humelela leswiwani ni vulavula na Manyangatsi and a swi tikomba nga ku vi na some tension leyi nga humelela before. I think it's last year. Loko ni vulavula na Manyangatsi a ni hlamuseta ku ku vi na tension nyana before. I think tension ya kona a yi nga ku tension ya kona swi nga endleka khale kahle hikuva ku a ni zangi ni lava ku lata swi vulavula ngopfu ku va ni swi teka ngopfu because of swa khale a ni lava ku vulavula leswi swa ntsena sweswi leswi swi humelela. Manyangatsi ka ni hlamuseta u ni hlamuseta mhaka ta ku misa luya Lekker hayi a tlanga risimu leriyani aka event ya le ku nga na Benny Mayengani. Risimu leri a ri vulavula hi ra 1 million but PhiLAni risimu leri both Joe a va ri tsakeli mhaka ku ri vulavula ra va khumba swinene because of the things leswi nga mentionwa ka risimu. Ni vulavula hi side ya Manyangatsi sweswi. Okay, what I told Manyangatsi and his comrade ku ri I think Lekker u lava advisory laha kuma ku va na munhu loyi maybe a va ka n'wi tsundzuxini kumbe a n'wi hlamusetini ku this is what is going to happen or to give a criteria. So a nga va kona munhu loye. So but then Manyangatsi a nga khomeka kahle. I'm not saying ku Manyangatsi hi swona swi nga endla ku a endla that squabble leyi mi nga yi vona. No, leswi nga endla Manyangatsi a endla swilo leswiya u swi hlamusetini ka YouTube yena. Me ni vulavula leswi ni nga vulavula na yena because I have a good relationship na yena leya ku ha vulavula a ni hlamuseta ka but PhiLAni darling liya a yi nga fiti because of like na Benny and a ni hlamuseta swi nga hlamuseta swona. A swi teka nkarhi phela loko na heta ku hambana Manyangatsi they have to vona Manyangatsi as va ri ma-comrade va teka president ya vona president Benny Mayengani leni va yi ashara ifanele yi tala and then the things a va karhi va tisa timhaka ta ku ri no va ta fanekele va nghena stagini. So leswi nga humelela laya ni vulavula na Manyangatsi but Manyangatsi a tikoma a nga tsakangi yena hi mhaka ku the event yi kumeke yi tlanga risimu leri nga khumba dokodela tlhela khumba na president and then Manyangatsi loko swi ngopfu na president a tlhela va ku swi ngopfu na dokodela. So I think na mehe vhele sweswo hi ku ya hi mina loko ku ri ku xi endleke xi nga tsakisa ni boheka ku ri nga vuxapu swi va hi ndlela leyo. Then ni na khandziya stage mina and then because of I had to give the live broadcast ya performance ya president Benny Mayengani as I promised and as ni tshama karhi ni swi endla. So ka ku nghena stagini mina as ni ri manager ni vi ni nghena a stagini access yo nghena stagini ni grantiwe yoho from aka murangaphandle ku ri ni fanekele ni nghena a stagini. So ni nghene na stagini laha ni nga fika ni xuta live hi mehe ntsena ka gaza ni kotaka ku xuta live ya quality ni xuta xitana tiki na vito ra tiki ni xuta hinkwaswo leswi swi karhi swi humelela laya. So yeah, I'm proud of myself about the job that I've done yesterday. So loko ni endlela mahlweni ni nyiketi live vanhu vo tala va hi voni live a yi sasekile swinene ni vulavulini ka live ni nene kusuka president ka ku tsakisa xitejini. Loko a nghena risimu leri ya ro na valoyi van'wana va Vayuda I think that xikwabulu sa xi sungula laya and xikwabulu lexi xi sungulaka ku who must enter i mani a fangangeni. So ku ri ku vulavule yini laya a ni nga ri kona Manyangatsi u hlamusetini ku mani u te yini mani a te yini na Lekker u hlamusetini laya ku jana mari tikoko ni nga ri kona laya mani ri stagini va swi vonini. A ni jikisanga khamera ya mina a ni jikisanga khamera ya mina ni komba xikwabulu lexiya ni swi vonile a ni swi vona so a ni loko ni khome foni a ni fana ngizala so a ni swi vona ku humelela yini ka kokana ni ku swi vonini. So a ni jikisanga khamera because I was not there for squabble. I was not there for sweswo swi endleka na hlamuseta sayiti ra Manyangatsi loko a ni ri munhu walowo un'wanyana wo ka nga fana van'wana a ni ta ni jikisini mi enjoy sweswo ka sukumetana swin'wana sweswo swi nga ku yini trend namuntlha. So but then ayikweni tsakisiwa ayikweni lwirisiwa hi tsakisiwa swo fana van'wana tsakini van'wana va kha swo khoma kahle but then vo fana mina I'm disappointed because Lekker it's a person loyi a nga kona xigazeni giving us entertainment week in week out. Xigaza Friday xigaza Mondays Lekker they've been there doing the most and then a karhi endla swilo swa quality tsakini swinene as ri Matsonga and I'm proud of him. So ku tshama ku endleka yini khale ka vona I don't know but Lekker namuntlha u ni hlamuseti ku ku manager this is what happened. So na heta sayiti ra Manyangatsi ka sayiti ra Manyangatsi swi endlekisa sweswo sukumetana Manyangatsi a nga vuyangi. Loko Manyangatsi a ni hlamusela xitori yena u ri loko a ni hlamusela xitori na ku charger foni u ri yena a nyikiwe mali ku fanekele a nghena stagini ya 300 ku la fanekele a yi nyikela stagini mali liya u vile njhekanjhekisana ya ku va mani va nga ngheni mali va nghena and since ku ri a rhume hi comrade a fanekele a nyikela president Benny Mayengani Manyangatsi waloye. So ku vile ku pushana la Manyangatsi a nga hlamusela timhaka ta ku ri Lekker u n'wi pushini and a fanga n'wi pushanga a hlamuseti kunene ku ri mfo u nga ngheni la hi ti-reasons ta so because of na lava va ri ndzeni yena a vona swin'wana van'wana va vona swi nga fanelanga ku va ri layani than yena se ka famba na president hi ti-picture ni voni Manyangatsi na president. So u ri Lekker u lavi ku la ta n'wi ba hi glass loko va karhi va pushana laha leswi glass ya kona loko yi lo hupa yi ta va yi bila va ri ndzhaka yena but then for him to protect na ku a pfala ku Lekker a nga endli sweswo he had to throw himself laha mi ngo i be hi kick sweswo mi nga ku swi entertaining aka ti-trends. So but then swi fikise sweswo va le hansi va kokana nene mali
swi va ndlela leyo but then se ni ta ka sayiti ra lekere ni lava ta komisa tela ne as ni mi promiseni ni vulavuli na lekere okay before ni huma ka Manyangatsi lexi nga gele byeri Manyangatsi ni n'wi byeli Manyangatsi ku ni disappointed because of now you are a figure and now you are next to Ben Mayengani, you'll be representing AADP matikhomelo ma wena ma famba kahle ni ta tsaka ngopfu loko u tlhela endla hi public apology. Manyangatsi u ni twisisini u yini a endla public apology which is the things or leswi a nga swi endla swi ni tsakisaka swinene ni nga proud hi swona. He didn't had that pride ya ku I can't, but he did it a tlhela kombela ku rivaleliwa a nga vanga na pride. So I'm proud of Manyangatsi and thank you Manyangatsi for doing that publicly because you are a figure now na khensa because at the end of the day we must have peace and peace fa endla hi hina mina no zoka ku kwatsiwa but loko swi fika ka ku va ni endli xihoxo pride yoni vula ku sorry a ni hava na vula ku sorry vutomi byi ya mahlweni ndlela leyo. So yeah loko ni vuya ka timhaka ta lekere ni hlamusela timhaka ta ku manager ni vula ti lekere I'm disappointed man, what happened because the next thing like a performa mali suit green ni ku jikisa camera loko na vuya lekere sembala xikipa xa white kasi baji se a va hluvulani ni va kokana le u hluvule baji lekere u kwata a khomisa inhlonipho stylist then swi va ndlela leyo. So loko ni vuya hala ka xitori xa lekere sweswiwani ka sayiti ra lekere ni vulavula lekere ni n'wi hlamusela I'm disappointed right on the stage ni stage ni n'wi landza ni hlamusela disappointed no manager I will talk tomorrow because of leswi a swi komba nga ri ku ri clutch and clutch kona yi katsa munhu un'wanyani ni nga tshama ba kusuhi na yena ku nga tshama ku endleka leswi na leswi na leswi na leswi na leswi because Manyangatsi u tshame a ni tlherisa timhaka ta ku loko ni nga endli yini u ta posta swilo swa nga swi capture tshame hi holovela va ka xuta ti-video hambi nga ku le ka sipo se ni ku Manyangatsi swi va nga endlangi sweswo swo ka hi vele kha hi ti vulavulela se ni hlamusela ku no maybe u nga ku ri yo clutch yaleyo but I believe ku na risimu leriya ni attesta ni ku yes because risimu leri nga tlanga wena because lekere ni hlamusela timhaka ta ku ti-comparative ka ni ku no kuna a song you are playing you are not supposed to play it i comparative from ADP because of kuna president and mina loko ni ngisa lekere was not wrong. Get me straight, get me right. Lekker was not wrong. Lekker a nga ri wrong. Number one, Xigaza Monday I tlanga mapiano. Number two, Xigaza Monday we play all Xitsonga songs. Ku tlanga tinsimu ta Xitsonga aka Xigaza Mondays. Regardless who is fighting who. We all know there is a beef between Ben Mayengani and Mr. Post. But then that doesn't mean ku ri loko ku ri na Ben Mayengani ka event alo rambiwa ku ngitlanga ku ri simra Mr. Post DJ unless loko the criteria it says that. That is the reason why ndzi Manyangatsi ku ri maybe lekere u ta lava advisor ya ku loko ku ri na ti-event ta so ku ri na munhu wa so a endli swa so ku tlanga tinsimu to tala and lekere i tlanga tingoma hinkwato u ta ku fika sweswiwani nkarhi wa ku hi tlanga ta xikhale va tlanga ta xikhale sweswo u ta ku karhi tlangiwa njhani va tlanga tinsimu tete and lekere is doing good ka sweswo. So since ku ri ku yena i ya tlanga risimu ra 1 million leri nga ri ya khumaka van'wana va khumbi kahle a ku nga ri problem hi ku ya mina because of a gigini ku tlangiwa tinsimu tin'wana leti nga ta tsakisa vanhu because lekere loko a ri laha hi ye Xigaza Monday honestly speaking it's all about lekere Xigaza Monday i lekere kahle Xigaza Monday i lekere. So loko swi ri so lekere a hlamusela timhaka ta ku ri mesa luya ku tshame ku va na this thing a lava ku xi tirhisa against me so clutch leyiwani hi yona yi endla ku andla swa so then because of Manyangatsi na n'wi tiva sometimes ka ti-contact ta yena u va a analyze swilo hi ndlela yo ka nga ri yona so swi nga endleka lekere na yena a nga khomekangi kahle hi maendlelo ma yena but lexi ni nga xo hi xona going to that event a ku ri na clutch between the two leyi lekere a nga hlangena a yi hlamuseleni ka live ya yena ku Manyangatsi ku tshama ku endleka sweswo va tlhela va teka vanhu va so va va heleketa va ta ni moxela ni to ka ni nga hlamuseli xiyimo xa kona but lekere did tell me ku Manyangatsi va tshame va nga va teki vanhu va va yisa aka place la tshama kona lekere va va ya moxa so swi nga endla ku swi sparka ku that thing is a yi gina yi fika kwalaho se swi tikomba kahle ku tension a ri kona ni loko ya laya so lexi mina ni nga xi support hi ku ne i timhaka ta ku gina ku khomana mavoko mina ni ti vulavula ngopfu hi nomo kwalaho a nga ta tshama ku PhiLAni ni dempama na nkarhi wa swo hlamasa munhu a va tani because mina ni vulavula xilo hi nomo tlhela xi lunghisa hi nomo. So here I'm not even biased I am not even biased and mina munhu lekere was wrong ka ku va loko va n'wi lamulini a lavi ku ni lehisa nyimpi after loko a ta va endli leswiya but then mina a ni ta tlhelela swo boha ni lwa Manyangatsi na yena u wrong ku va a jampeli munhu a n'wi sukumeta a n'wi raya ndlela liya swi wrong a ni swi condone i sweswo mina because loko hi ri ka an event we must also protect our brands and our reputations. Lekere a nga ri wrong hi ku tlanga risimu a nga ri wrong lekere na swilo na swi vula sweswo Ben Mayengani a nga ri event ya yena Ben Mayengani was invited remember that is Xigaza Monday president va lo invitiwa. President doesn't have any executives or a criteria leyi va nga ta yi veka aka an event yo fana Xigaza Monday could guys do this do that. President was seated on the car waiting for his time after loko karhi u ta fika president took his time va suka movheni va endla hi performance he performed 47 minutes va ba tingoma ta sweswo va tingoma ta khale and we're all calling the songs kha va mi tlangela tona we're all happy.